kan zir le tur chu double bevel outline sa tinita somi ang so kan han try ve le do nanga file new kan tia tun chuma ero chuan kan paper man thin pa ngai ang thangot loin a size kha chu mami ang tho kha mana poilowa helai background content cha hianin transparent kan mang thunga somi shape so draw so pangai do na khami draw nan kan transparent paper atang khanin all sam jok do na so wangin all sam jok na turin transparent ha kan thlanga kan okay anga chuan transparent paper kan thlan re re chuan kan riat tur chu heta background ni lovin layer ron ni ngal topa ma se empty engma thil la lo khani ta chuan hemi shape ang wa draw tur khanin polygonal le so hi kan man tool don ta somi mangson somi transparent paper a son so block te draft board kan ti ang reng deuh khanin a var le gray dewin tiang son a om ta thli somi so kan man tangkai thiam a poimo do na kan du na ti son a block lak lo na laya te son ti son kan han trana kan du na zona chuan shift me chungin shift khan a koi theilowa a line so ngil to pina kalanga te khan chuan kan click a helai ami hemi omna tur kha ti son kan draw chho hreta ti khan shift nen bok kan pot le a ta kan pot thla anga khan kan draw zo a hemi color ang deuh tur khanin kan va fill ve le anga du rong kha man thei vek tho ni ta ha chuanin kong ro asu nu tuk ron lawa alter le delete mangin kan fill le anga chuanin a select na hatlang atang son kan tot lu tang hemi a chunga mi kan pai le tur so select a modify a contract ta son 10 level data ila okay ron tot lu ta so mi kan delete na tur so select a modify a border kan bang thua ta son 4 or 5 level border mo po data ila okay chuan delete kan han beta so ti kan helaya on deuh tur kha an siam thei ta du le deselect de anga chuan layer a apong deuh ang son kan da le tool dona layer style a level and emboss a kan han luta so na background transparent so avara da anga I dona wangin drop shadow a click anga chuan blend mode multiply hi normalin kan thla ka nga chuan helai box duma hian somi a shadow dum so avarin ta so na box dum zona hani click anga var heta e clear paruk ani mang khan chuan opacity set te so 100 ta kan da anga chuan spread hi 100 ta bok kan da anga te kan okay chuan text tool kan la anga hemi photoshop cafe ti so hemi ama rong ang ve ka type khan mu a har deuh the chu wangin rong dang kan thlang anga eng rong po ni se kan click a kan type ang chuan kan select a control a khani me select all na chuan a font kan ti te anga chuan a font style hemi ang thlap hi nei rem chang lo ni pon in du kha hin mang chin theya ta po hian hemi font ang deuh tur omanga kha rem chang lo
font po kha mang chin do ni na font la so kan na ti te de wa ngai don a chung kan shape siam chung a leng nge tu kha ngai do na so po so la ti te do kan han move frame ta chuan hemi a layer palette action a layer aso kan right click anga rasterize type chuan a layer thumbnail a hian control met chungin I click anga tison a text shape ang chi khan ron select ta chuan select a load selection ti nen khan ai nang reng I okay anga tu na biang thau so na ron select don ni chuan a layer hi kan right click a delete layer chuan chumi zo a layer karon bo ta so mi layer 1 a so na ron select dei ta ni ta chuan kan delete keyboard a delete key kan me chi khan khami kan text in type pian bang ang chi khan so mi layer 1 a so kan delete anga heta kan muang hian a kotlang ang khan ron om thei don ta ni delete so tiang khanin ti chuan kha I select le anga du le image a trim te po han ti le thei ta tiang khanin kha double bevel outline sa tang chuan kha zong kha ni le ta ni